Helo. Ww, i picio. So be, allai ddim cael y microphone ma i behafio. Ww, dwi'n siarad uchel. Helo. Oedd fath doni yn y fideo. Dwi'n roed i gorffen y gem yma. A fel gamer, dwi angen gorffen y gem yma. So, dwi'n mynd i gorffen gem ar stream. Backseating is allowed, cos sgrif fi absolutely ddim clem. Be dwi'n neud? Yr unig profiad sgynna fi ydy'r castell gynta. Ar ôl hynna, sgynna fi absolutely ddim clem. So... hwnna boeth. Gawn ni ddi? Help me, please help me. I am a prisoner in the dungeon of the castle. My name is Zelda. The wizard, and him, has done something to the other missing girls. Now only I remain. And him has seized control of the castle. Is now time to open the seven wise men's seal. I am in the dungeon of the castle. Please help me. Emrys, I'm going out for a while. I'll be back by morning. Don't leave the house. That's it. Woo. Yeah. Cofio fod y castell am yma. Yma? Help me, I'm in the dungeon of the castle. I know there's a hidden path from the outside of the castle to the garden inside. Cool. Father! Emrys, I didn't want you involved in this. I told you not to leave the house. Take my sword and listen. You can focus power in the blade. Hold the B button, Emrys. Then release it in a secret technique handed down by our people. Emrys, you can do it. Save the princess. Zelda is your... Zelda is your... Is she my sister? Yes. Okay.
stealth. Is da? Dwi'n meddwl bod y Legend of Zelda ma'n underrated gem, de. Chi oedd yma? O'n i'n mynd trwy hen casgad games fi. A gyda fi fersiwn PAL a fersiwn... Gyda fi fersiwn PAL a fersiwn Japanese hwn. Ond dwi wedi goffa na. So... O'n i eisiau streamio. Dwi'n meddwl... Dwi'n hwn yn good time i streamio fo. Run away! What? Dwi'n chwarae Breath of the Wild. Ond dwi heb di goffan hwn na... Dwi'n rhaid i goffan hwn na... Ocarina of Time. So'r plan ydi, dwi hwn ddim yn ffrustreitio fi. Nes symud ymlaen. Esgus fi di, na Genesis o gyda fi'n tyfu fyny. Ond, oh my god. And nod fi... Ti'n modd i symud hwn i'r ochr? Ia, nod fi blwyddyn yma, dwi'n meddwl di... Ti'n gorffan gymaint o'r clasuron dwi heb di gorffan o blaen. So, mae'n cynnwys lot o Zeldas. Dwi wedi technically gorffan Super Mario 64 chwaith. So mae gen i fi lot o blind spots. So, sydd allai alw hyn yn gamer. Os dwi ddim efo'r chops, de. Dwi ddim mor crap o hynna, os dwi wedi goffan... Dwi wedi goffan... Pokemon. Oh my god, Lewis. Ja, dwi ddim yn massive Pokemon fan, cofio. Dwi wedi goffa na. Ni efo pan at yn digwydd. Dwi'n yn hollol noob chwaith, cos dwi wedi gorffan Zelda 1 a 2 ar y NES hefyd, so... A ma bach yn embarrassing, dwi wedi nes i chwarae Donkey Kong Country ar stream cyn y gêm yma. God. Dwi ddim yn cael hang o'r gwffio de. Dwi'n gofio de.
Super Metroid dwi heb di goffan chwaith. So mae hwnna ar y rhestr. Dwi wedi bod yn chwarae gymaint o games crap ar y stream. Just i gwylltio Morgan. Dwi wedi'n nghofio i chwarae'r clasuron. Ffordd eisiau fan, siw'n lawr o mes. Erioed. Oce. Sut dwi'n newid hwnna? Geth i bwmer am cymryd magic. Da i glod. Weithio ydych chi'n cael... wedi cael diwrnod iawn de, a noson iawn. Ond... efo gaming prowess fi, dwi'n meddwl fydda i wedi gorffen hwn mewn... But awr. Oh my god. Oh my god, man. Yes, boomerang. Australian heritage, right? Let's go. Ah! Yes! You've got the big key. This is the master key of the dungeon. It can open many locks that small keys can't. Thank you, Emrys. I had a feeling you were getting close. Hwnna'n Zelda fe dwi'n seidio. Emrys, listen carefully. The wizard is magically controlling all the soldiers in the castle. I fear the worst for my father. The wizard is an inhuman fiend with strong magical powers. Do you understand? Yes. Alright, let's get out of here before the wizard notices. I know of a secret path, but first... we have to go to the first floor. Let's go. Dwi'n gwachad fi efo profiad efo'r gem a dwi'n methu beth glaring. Spamiwch os gwch o dda. Dwi'n meddwl statute of limitations y gem yma wedi hen mynd. First floor. Sneaky, sneaky. Oh shit.
Secret technique. Teulu fi. The secret passage, the throne room that leads to the sanctuary. I'm sure the old man will help us. Go, 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 go. Okay. Flyr trwy gema. Na, dwi'n rili. Dwi wedi gwneud y bit yma ta 10 gwaith o blaen, ond ar ôl y castell dwi wastad i. So fi absolutely... So, dwi'n meddwl bod y castell reit linear a wedyn mae o'n... wedyn mae'n open-ended, so ella fanna fyddai'n stryglo. Dos o'ma. Dwi'n gwybod bod yna Dark World a Light World. Let's be careful. Oh my god! Okay. Dwi'n meddwl dyfyn iawn. So dwi'n meddwl mae'n just a mater o... Paddle. Os dwi'n gorau gylio hein de.
Fama dwi'n gwybod amdan. Dwi'n mwyn nhw'n cofio'r wefan Screw Attack. Dwi'n cofio nhw'n y fideo am fynd fewn i fanna. Dwi'n meddwl bod ar rili anodd yn ôl i fama efo bombs, ie? Dwi'n cofio'n iawn. Hyn y peth yn gem yma, dwi wedi chwarae fo. Literally, bod, fatha... Trwy osmosis. O lycio gemau cyfadurol dros y blynyddoedd. Ti jyst yn ymwybodol na fydde. Fatha pobl sydd ddim yn licio Pokemon. Dim yn anhebyg i pobl sydd ddim yn licio Pokemon yn gwybod dipyn amdan Pokemon de. Which dwi wedi sylwi dros y blynyddoedd sydd thing. So dwi wedi gweld lot o'r gema. Fatha ma pob wedi gweld lot o'r gema. Just, yeah. Princess Zelda, are you safe? Is this your doing, Emrys? Yes, it was Emrys who helped me escape from the dungeon when I was captive, the wizard said. Once I have finished with you, the final one, the seal of the wise men will open. Emrys, you must not let the land of Hyrule fall into the wizard's clutches. If he releases the seal of the 7 wise men, evil power will overwhelm this land. Before that happens, before it's too late, destroy the wizard. Okay. Before he destroys all of Hyrule. You can do it. You can. I sense that a mighty evil force guides the wizard's actions and augments his magical power. The only weapon potent enough to defeat the wizard is the legendary Master Sword. Oh my god, you good bod, the Master Sword. It is said that the village elder is a descendant of one of the 7 wise men. Maybe he can tell you more. I will mark his house on your map. Let's watch your every move. I am certain that the castle soldiers will be looking for you. I will hide Princess Zelda here. Don't worry. Seek the elder. Do you understand? Yes. Yes, I do understand. Thank you very much. Yes, man. Tatty bye. Okay. Ooh, I fi gofio. Dwi'n chwarae hwn ar y mister. A os ti'n mynd cofio safio fo, ti'n ffwgt. So dwi'n neud hynna, mae'n hynny'n iawn. Iawn. Ti'n gallu safio dweud, Chyd? So mae yna save function. You want some of this? You want some of this, do ya? Yes. Oh, bomb. Okay. So mae gen ni gyd computers rhan sy'n neud a consoles neu stuff awesome. Nw rhywbeth amdan mod 7 does ar SNES. So cool dyna. Iawn, lle dwi wedi fynd o'n? Fanna. So, chwith o lawr, ie.
Dwi'n bod sain yn iawn, dwi'n wedi gofyn hynna cynt le. Yes! Secret technique. Os ydych chi wyn yn y chat, fatha, ddylai fi... Okay. Ddylai fi mynd rownd lle malu cachu, ta ddylai fi... sef yma. Na i fenna wedyn, ie. Dwi'n gwybod be mae hwnna'n edrych fel da. Dwi'n gwybod y meme yma. What? Okay. Y symbol ben y drws na. Dwi'n methu dweud o ar stream nid efo TOS. Ond mae'r symbol uwch ben y drws na'n... Mae'n gair specific mae pobl yn defnyddio i disgrifio hwnna. A dwi no way yn mynd i ddeud o ar... Bwyd i boi yma. You look right. Interesting. Yes. That's the health of it. Basically, os ti'n gwybod be'n neud, ie. Mae'n cyddiad. Wanted, this is the Cymraeg, Legend of Zelda. Colossal... Hey! Lle iawn, ddo. Hey, Chucks. Oh, it's you, Emrys. What can I do for you, young man? The elder? Oh, no one has seen him since the wizard began collecting victims. What? Master Sword? Well, I don't remember the details exactly, but... Long ago, a prosperous people knows the island inhabited this land. Legends told of many treasures that's the island hid throughout the land. The Master Sword, the mighty blade forged against those with evil hearts, is one of them. People say that now it's sleeping deep in the forest. Do you understand the legend? Yes. Anyway, look for the elder. There must be someone in the village who knows where he is. You take care now, Emrys. Wait for Chloe. So, mama, stuff allai dwi'n. Yo, Emrys, this house used to be a hideout for the gang of thieves. Is his name? Oh yeah, his name was Blind and he hated bright lights a lot. Who do you bright lights? Yeah? Okay.
ti am symud. Yes, man! Okay. We're wrong. And this No. is to go even further beyond. We should turn hynna. I'r coedwig na dod yn rhan, nath i ddeitha fi lle fynd. Okay. Oh, so I should gofyn... The timer? Yay! Magic bottle. Oh, hwnna'n got fairies o, ie? Yo, lle mae'r hen ddyn? Deitha fi. Ah, what? Snitch. Snitches get stitches. Hey. Dwi'n mwyn coelio thi smagu fi fyna. Oh! Ah. Could be bombs, then. Okay, ideal. Oh, dwi'n gwybod ddim i twtsiad chickens. Palace next to the castle. Yes! Boi da, boi da. Oh, shit. Diolch. Gael di tych fan i dwi'n stuff. Ooh, no. Hey, yna twll yma na. No, okay. Wait. Yes. Shit, vad du in? Okay. Vad är det med här? Vad med?
Yes! As you know, I'm better, but for now, I'll lend it to you. Fairies. Doe al fairies, hwnna. Hey, Mario. Swear. Ooh. Thank you, sickly child, for your gift. Dwi'n cymryd that. Ah, I took the to it. A dafarn lleol. Mumble. My son really liked to play the flute. But he went to look for the golden power, and it's not returned. I wonder where he is. What is he doing? Zzz. Oh, I saw a very nice young lady at the waterfall of the Wishing Hills where the river begins. Anyways, you should meet her at least once. I'm sure you will like her. Corbett. Should we do that? Okay. Hello. Diolch, mate. Oh. Nah. Okay, lle fi offi nesa? Oof. Okay. Oh, yeah. Laters. Yeah. Oh, spear? Okay. Det är 10 ändå.
Ooh, magic shop. Okay. Magic shop. Oh, magic woman. Double double, toil and trouble, fire burn and cold and bubble. Make a mushroom brew. I am. Fair enough. Ugh. Ah, bastard. Huh? Mama? Hello, are you old man? I am indeed. Sahasrara, the village elder and descendants of the seven wise men. Oh, really? Anyways, I'm surprised you, man. Like, you searching for the sword of evil, Spain. Not just anyone can use that weapon. Legends say only the hero who has one of the three pendants can wield the sword. You'll just find it. Yes. Good. As a test, you'll see the pendant of courage from the East Palace. When it's here, I will tell you more of the legend and give you a magical artifact. Now, go forward to this palace. To the palace mae'r map here. Well, ti wedi. Okay. Oh, just fi. Lle ma nhw? Okay.
Ah! Should we have the event here? First proper dungeon. Let's go. Okay. Yes! I'm rich. Waarom hè? Maps, zo bij de. Switch. Okay. Ain't the pushovers. Bloody hell. Okay, coming with the arm and killable. Ooh, map. Okay. Medal. What to do with? Shall we disgyn off of yma? Nagos.
Goriad i hwnna. O! Okay. That's you can how the format, ça. Okay. Come on, David. Big treasure. Ah. With that. Okay. Easy. On the way. Correct. Arall yma... Ooh. Yeah.
Oh, wait a minute. Oh, big bad key. Oh my god, what's in my Hello, come on. Oh, I'm gonna be. Oh my god, but they're pin that. Ah. Dwi'n gael hwnna rhag bod o. Oh shit. No! Ah! Lle mae'n ymwneud fi nôl? Seriously? Am gen i... Gen i bo aros? Okay. Na, hwnna to gyntaf i golli. Fi eith bach yn coci fan'na.
Oh my god. Yes. Okay. Okay, så cymryd hwn yn... Switch ddim yn iawn. Ydych yn skipio allan. Authorize. Okay, ydych chi'n iawn i fyma, da? Hello. Okay. So. So lle efo bach mwy o... Whoa!
What the hell? Okay. Oh. Oh, Joe. Oh, through your stain. Ah, Cymraeg. Woo! Professional gamer. Professional gamer. Pendant of courage. She's a lot of courage. Cael 2 pendants remaining. Mynd i nôl i. Okay, so mynd i fod o'r hen ddyn o'n i. I'm a professional streamer. Oh, Limmy. Limmy quotes hwnna. Wyt ti'n ei reid Limmy quotes i fi? I can respect that. Is this the city of love? London, got a question for ya. Is this the city of love? Got a question for ya. Beth am yn lot swan ar y fideo na ia. That's open my legs all night. I haven't got a vase. Oh, I love it, Limmy. Ti'n mynd I streams o. Dwi'n gwybod ti'n watch the streams o. That mewn pure carnage. Maen nhw'n ripio fo to shreds. Well, fucking. Ooh. 3 of the 4 generations ago, an horde of knights protected the royalty earlier. 3 kings alone got this dependent courage. So then were destroyed in the great war against the evil that took place where the 7 wise men created this seal. Among the descendants of the knights, a hero must appear. I see it. Anyways, I believe you should get the remaining pendants and carry this with you.
O, be dwi'n cael? Yeah, selling shoes. Yndi, mae'n chwarae about to, yndi. Is this the city of love? Ta be, nes i, os ti'n googlo, ta be, chai fi cael, is this the city of love? O, mae'r fideo di mynd! Na! No! O, dwi'n mynd coelio hynna. Dim hwn ta. O, mae'r fideo mae o'n referensio di mynd. O, do, wyd. O, hynna'n bad. Do, mae clip mae o'n Google di mynd. Di gytid yma na. Dim hwn. O, mae'n di... O, mae'n... Ynyd. Di mynd. E ffindio wedyn. Mae'n rwla yndi. Mae'n rwla ar y we. Dwi'n heb di dyflannu na do. Off gwyneb y ddiar na do. Mae'n un... Cos mae'n rhywun ar Reddit, de, fatha di timestampio union lle ti eisiau mynd. A dim mynd eich nilla. O, hwnna'n union fideo mae Limin. Okay. Question for you. Aha! Dwi angen mynd nisa fan. Y top there, dwi angen mynd nisa dwi'n meddwl, ia.
Ond y boi o'n i methu dal I fyny fo yn y pentra ma doedd. Ti'n meddwl gair rhywbeth os ai weld o efo sgidiau yma. Dos di o yma. A chdi hefyd. Yma. Ah! Hwnna. Neu, the top container. Ooh. Aha! I've got a question for you. Is the City of Love? Bombs. Bombs. Okay, so dwi'n meddwl... George pain o'r pendant so dwi'n nesa. Nath o ddeu o beth to the east o. Ond ddim yn rili'n gando. Dwi ddim eisiau mynd at y coedig wwan, guys. Oh my god. Bydd arall am yna. O ma? It's container, so dwi'n nôl hwnna. So be nef yma wedyn? Dwi'n teimlo atho dwi'n meddwl bod dim di angen yma na. Nath y game specifically ddeitha fi nôl y pendant gyntaf do. So...
Okay. Sut dwi'n mynd fyny fan'na? Beth yw'n ffordd na? Beth yna? O, beth yw'n gweud... Wa ma. Na. Okay. Lle ma' hwn da fi wan? O! Diolch yn fawr. Okay, so os dwi'n gwybod os dwi eisiau full heal. Ca'n neud hynna fan'na, de? Dwi'n mynd fynd fyna lle na dwi. Okay. Okay, so dwi'n mynd yn ffordd na. So rhaid fi wneud yr llall? Boi ma'n band yna fi de. Oce, hwnna. Oce. Okay. Okay. Oh, we got...
Ah, to są ma? Sut oes nhw'n nôl i fan fo'n? Efo bombs. Dwi'n neud beth really stupid o'n. Just mynd nôl i fan ma. Efo angen. Fan massa? Oh! Yay! Be dwi'n neud efo B? Ah, dwi'n byth yn ôl ffordd na. Okay, fair enough. Fair enough. Bastard. Okay. Sydd fi diwn de? So rhywbeth arall am efi.
If ar yr un byd, oce. Bach yn apprehensive i wybod sy'n mae safio'n gweithio. Oh my god. Oce, edrych dwi'n ffordd iawn. Oce. Clywed beth dwi'n mynd i ddweud, sbia? Yna pedwar here. Oh! Okay, I'm gonna be... Sef yma, dwi. Ooh. Thank you, fairy. Dwi'n... O, bo, to, ideal. Ideal. Ni'n gwybod sy'n digwydd, pam neis i na? Oh my god, oh my god. Ooh. Ti'n rhywbeth dwi'n moyn. Haif ni hwn llyfydd. Bloody hell. Bws.
So rhywun yn gwybod beth dwi fod i wneud yma? Ooh. Ooh, be hyn ddim yma. Holding the book, Mudora. Hei, dyma dan ti awt? Na, dwi'n gweld nôl o'r llyfr. Dwi'n mwyn gyda cof o hwn, dwi'n meddwl. Hei, Craig, ti iawn? Dwi'n rhoi di gorffen hwn o blaen. A sydd allai gael hyn yn gamer os dwi heb di chwarae Link to the Past. O, ie, don't mind if I do. Ond, da ddim mor... Dwi'n dall hwn yn un o clasuron gyma fideo. Ond ddoth allan yn y 90au cynnar. Ond ddim os ydy hyn neidio waith ydi o. So be? Mae yn rili da. Mae yn rili da. Mae wedi dal i fyny. Mae'n teg. Talk to me. Ie, dwi'n meddwl lot. Mae bob dim dwi wedi dysgu am y gem yma wedi dod trwy fatha osmosis. Watcha pobl eraill chwarae fo. So, hynna di Cymraeg fi am chwarae fo. So... Dim i glwtio, ond fatha ddylia fi ddim stryglo fo hwnna. Ddylia fi ddim. Dwi'n cofio chwarae Legend of Zelda 1 greiddiol. Dwi'n hwnnw wedi ei neidio dda iawn da. Ond ar y llaw arall. So, dwi am wneud o... fatha sa'ch wneud yn y hen dyddiau. Na, mae'n boi mae'n charge fi gofod. Dwi wedi chwarae Ocarina of Time chwaith, so...
Dwi'n rhaid ar map lle dwi'n fod i fynd. Na do. In the village ond o. So mae'n nhw'n llyfr ar ôl yma, dwi'n siarad hi'n barod. Cofyn iawn, ti'n cael hitio. Ta hynna. Hyn di spargo fi'r cops. Mae tŷ specific dod i fynd i. Hwn yn teimlo fatha tŷ iawn. Na, beth i boi yma. Iawn, eisiau ffind y boi fo yna wedyn ys. O, fi di tŷ top na fanna. Eisiau mi hwnna yna ddo. Gweithio ydych chi'n cadw'n iawn gyda llaw. Dwi wedi gofyn ar cynt, ond dwi mor engrossed yn y gem ma. Na, dwi'n gofyn ar do. Do. Foil fade, maen nhw'n galw fo. Dwi'n di streamio... Ie, eisiau streamio unwaith. O. Dwi'n mynd ofyn haircut, cos gyda fi hairline really da. Good hairline yma na. Dwi'n mynd i'n unlla da. Dwi'n dweud chdi. Going nowhere, hairline yna. Diolch yn fawr. Mae'n lot dwi'n bod yn gweithio yn galad ar cefn. Ti'n boi mynd ddeitha fi an? Ask him to tell it. O, dwi'n un o'n barod. Dwi'n siarad o boi yn barod. Dwi'n literally siarad o boi na. Dwi'n gwybod hynna. Dwi'n literally'n gwybod hynna. Well, ti'n dweud lle mae ffocin llyfr yma, seriously. Na tŷ gwyrdd. O, dos o yma. Daylight, bunking robbery. O, do, Thieves House, dwi'n meddwl, ie? Do. Dwi'n cofyn iawn, de. Hwn, ie? Na, dwi wedi gwneud... Dwi wedi gwneud hwn yn barod. Puzzle, di hwn. Yn yr gwylodion. God, no.
Ti'n gweld y llyfr? Dwi'n cof ohono fo. Dwi'n bod y fanna. Ah. So, dwi wedi bod y fanna. Dwi wedi bod yn hwnna. Ty yn y village ydw ddo. Hwna'n dik ty yn y village. O, fi wedi rhoi gwylod na. Dwi wedi bod yn rhoi gwylod na. O, siwr o hwn, dia. Mae fe llyfr. Has to be this one. Oh. Yes. Lost Ark? Be di Lost Ark? Ond i fod i gychwyn Lost Ark? Swi ddim clem be di Lost Ark. Lost Ark. If Lost Ark, a new free-to-play MMO, is blowing up on Steam and Twitch. Yndi? Nice dicio, dwi'n cael MMO fix fi allan, dwi'n cael developers. Lost Ark won 6 awards in various categories at the Korea Game Awards in 2019. Mae'n yn ei sens. Sy'n byd ar brawddeg yna yn surprisio fi. Na, dwi'n di chwarae hwnna yn mynd iawn. O, Amazon Studios, dio? O, ia, publisher, yeah. Amazon Games. Sgwyn nhw'n MMO allan yn barod, ddo? Bydd digwydd i, New World. Di New World ddim yn thing, ddo? Di pobl dal yn chwarae New World? Ne, sorry, di streamers gael ei talu chwarae New World dal? Na i sticio fo Final Fantasy 14, diolch yn fawr, dwi'n meddwl. Dwi'n cael fix MMO fi allan hwnna. Unwaith dwi wedi cael y llyfr pwysig yma man, so dwi angen... sydd y tŷ yma. Ta beth dwi'n cael whale of a time efo hwn i ddweud y gwir. Yeah, Ritz, I'm quarreling with my younger brother. I sealed the door to his room. Not for long. Not for long. Bom. Dwi eisiau mynd i bomio tŷ chdi, met. Sta'n iawn. Hey, Ritz, did you come for my older brother's room? Is he still angry? So the door is open again. Oh, okay, maybe I should make up with my brother. Mae'n cael yn byd. A dwi'n cael beth. Dwi'n siw beth. Lwcio faint o dda. Dim yn poeni fod yn twll. Ooh, byd i'n boi yma. If you can reach the goal within 15 seconds, I'll give you something good. Go. Yeah. Ah, Farang!
Actually, it's like cheatio yn y hyn. Dim cheatio dwi'n tyddyd. So ddim yn dilyn y rheola yn y hyn. Lot o bethau ddim wedi cael ei gwneud post-release New World. Ie, ddim yn surprising o gwbl. Dwi'n sy'n cofio pob, lot o big-time streamers yn just like drops flat out. Yay! Hey! Whoa! Hey! Goed. Is net Cymraeg? Hello, what can I steal? Ooh. Pay me to and let's open one chest. Yes, Spezia, let's go! Gambler. 1, 2 to 3. Number gynta dwi'n gweld yn y chat, di'r number gynta dwi'n trio. Go dewis un. 2. Chi'n crap. Actually, dwi'n gwybod. O, nes i betio 20 rupees a cael 20 rupees. Oh my god! Beth ydy, dwi'n gwybod. Yes, let's go. Dim mi lot o rupees, dwi'n eisiau betio lot o yma. Dwi eisiau gweld beth di'r Dwi eisiau gweld beth di'r big win, does, rhai fi. Let's go. So I just stick a 3 bob tro. Dwi'n stick a 2 bob tro tan dwi'n cael win. So dwi'n swapio gwmpas, ma'n gorau yndi. So dwi'n eisiau dewis 2 tan dwi'n cael massive win. Un arall. Un arall. 50. Dwi'n meddwl na 1, 20 a 50 de, ia? Dwi'n meddwl hynna di'r... Sy'n bach yn crap, rili, un arall. Dwi'n thrill, lan. Dwi'n mynd. Open. Okay, walk away. Dwi'n ar profit. Dwi'n ar profit. Yn lle dwi yn? Okay. Taste my... yeah, na. Dwi'n... Sgwyn gambling addiction dwi'n meddwl, cos dwi'n gwybod dwi'n mynd dda iawn yn gamblo. Dwi'n mynd y pobl os yn dweud, o, sbeth, mae'na techniques, di. Mae'na technique i chdi ennill. Na. Dwi'n cydnabod fod o'n... Sma di fucking... Horse furrow. Na, dim fi'n un allan.
Dim fi nath ennill i'r miliwn yma. Actual level ennill i'r miliwn e. Mae o'n noio fi pan mae'n... O, bod yn o'n blaen. O, ti, fi dwi'n da. Mae'n noio fi fatha, oh, money can buy happiness. Alli tho, ie. That's like a massive lie. Dwi'n mor desperate am bres lle dwi'n gwneud twyllo neu beth fel la. Gwirion fel la. Ond... Just your pres, ie. Ie, ond pobl cyfeithog sy'n hynna. Dwi'n mor desperate am bres lle i dda commitio mass fraud neu dwy'n neu fath o, ie. Ond, dwi'n cael pres, ie. Hen dyn yma. Fatha, pobl dweud chdi, beth sy'ch chi'n neud yn 100 million? Sy'ch chi'n mynd i gwario i gyd? Fysa? Fucking Elon Musk a Jeff Bezos yn gallu gwario flat out. Oce, ideal. Okay, second pendant, let's go. A dwi'n gael diwys y llyfr. Make your wish here. To wish upon a star. Yes! Okay. Dwi byth yn siŵr beth dwi'n feddwl o desert levels rhwng games. Wow, be hwnna? Peth ydi o, Mr FPGA. Dwi'n chwarae fo. Sy'n honni 100% accuracy. Na, mae o'n... Mae'n mynd allan o. Mae'n effar o piece of kit, da. So dwi'n gallu... Na, dwi'n mynd dechrau chwarae fo. Ond ie.
Mae o'n... Dwi'n gwybod sy'n lle gweld... Na, mae'n rhy dywyll. Ond y fanna mae consoles hen mi gyd. So... Basically fan allai, dwi'n mynd gorau tynnu hi allan a setu hynna fyny bod tro. Gyda fi just y mister plug it on. A... Be beth yn dweud o, fatha... Mae o'n uffar o wahaniaeth pan ti'n chwarae beth fel hyn. Rhywbeth sy'n dibynnol ar amseru a felly. Ond, os ti'n chwarae fatha Pokemon neu JRPGs, dwi'n meddwl emulators hedig ond da, ia. I'r delay. Gyda fi N64 o hwnna, da. Dwi'n yn y broses o modio. Ond, Dwi'n meddwl ni'n cyrraedd stage di emulation a real thing. Maen nhw mor agos i gilydd. God. Oh shit. Okay, so gynna fi bach o amser. Na, jyst gyda fi ddim HDMI mod yn fe to. Lladd hyn? Na, do. Dwi'n... Dwi wedi bod yn... Dwi wedi bod yn... iwsio'r cor newydd na ar yr... Ia, Moopon Plus na. Wedi bod... Hwna hen digon da i fi da. Mae gen i fi N64 controller adapter USB. So, ia. Ia, PS1 and PS2 sgynna fi. Mae gen i fi modded PS2 da. Rili gwybod lle dwi'n mynd dwi'n. O, yn y heart container yma. Rili eisiau gynna. Na, so... Os dwi'n gael hwyl da ar hwn, swn i'n licio chwarae Ocarina of Time nesa. Os gyda mi absolutely ddim profiad efo N64 yn gyffredinol, dwi'n really. Ww, sia. Pedal yn hyn. Yay!
Dwi'n meddwl gwybod lle dwi'n mynd rwan. Fod o fanna do? Fama? Do. Fama. God. Fydd y fan ma, O, gored. Rhywbeth dwi efo. Dwi'n bydd o cyrraedd y llawr yna, so. Oh my god, what? Ooh, okay. Ah! Mae chwarae hwn yn eich di feddwl fatha not all games are created equal, de. Mae hwn yn intuitive. Beyond bod yn stuck. Chydig bach. Power glove. Ooh, stones, ideal. Ooh, na stones. Nog maar. Okay. Yes, man. Fflio trwy gema. O, mae'n blur. Oh. Cheap shot. Dodge yna, fatha boss. O, mae gen i'r fairy, nice. Sut dwi'n iwsio'r fairy? Okay. Okay.
Dwi'n gwybod beth i fod i wneud. Oh, kunnen we gorffen in de barrel? Oh my god. Allemaal hier. Oh my god. Oh no! Lle mae'n dy fi? Lle mae'n dy fi? Oh, di ddim yn bad. Di ddim yn bad. Gymera hynna. Sgynna fi ddo. Byd. Dwi'n meddwl mael y cechio fyna, lle jyst mynd allan. Bullshit. Oh, that... Swear. Boss on yndi. Yn golli'n byd wrth neud hynna chwaith. Un life extra. On een bit site. Oh, ben chip, ben chip.
Dwi'n goriad. O, no. Ffeindio goriadau lle fydd. Mae yna fine line I game da, game shit, does. Dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Be dwi'n neud y wrong o fyma? Seith y stwff allan, di. Oce, o'n i'n gwybod, o'n i'n farw hwnna, o'n i'n gwybod. Do it. I've got it. Mynd chdi fe yma. Dwi'n teimlo fatha dwi'n mythu beth efo'r boss yna. Oh my god. Ah! Health. Bombs? Boomerang? Niet zo boomerang. Oh, dit gaat daar bijna, hè? Nou.
Os ydyn sydd... Oce. Shit hwnna. Un hit yn cymryd. Oh, second attempt. Not bad, not bad. What? We're gonna head in this area, man. Whoop whoop. Gewoon. Ja, dat hond dat reed. Oh my god, Cymraeg. Hynna. Yes, we're gonna be. Oeh, best van me. Ah, een beeld. Ja, 100 dat. Whoa, man. Calm down, man. Oh, gonna be... No. Classic Zelda. Fuck's sake. Ah, come on. Oh my god! Yeah.
aras i gyd. Oh my god. Oh my god! Don't judge me. Don't judge me. Oh. Oh. Okay. Ooh. Dwi'n dallu gallu neud yr un mowr ba. I'm just gonna boi meddydd fi. Dwi angen mwy o aros. Cos si wastio. Oh, seriously?
Yes, Stig. Okay. Hollol hook bod ti'n neud o. Oh my god! Yma. 6 shots. Just go to the top one. Yes! Ooh, but the boy man. Take some rupees, but don't tell him I'll give it to you. Keep it between us. 300. Nine. Lle ffordd dwi'n gwario hein? Ooh, slow down. Ja. Speel die heen. Ga dwi'n teimlo that top there, y map rhwng am mynd nesa. Ond efo newfound powers fi. Ella sy'n syniad i fi mynd i'r penta. Ooh. No. Fyny fama. O, lle? Ie, fath o'r coedwig dyn nhw, ie, dwi'n siŵr.
So rhywbeth allai symud yma efo muscles fi. Os na ddim na. Na. Ti ddim yn dwi. Fyma... Ooh, cha. Yes. Yay, diameter wattle. Ooh, no. I ran out of time. Oh, maar the health. Een arrow, hè, maar dat? Oh, hwn. Be mae hwn yn gwrthu fi?
You're full health about it. Okay. Hwn teimlo fatha progress. Beth yn un bydd y hynna? Neu maen nhw'n electrocutio fi. Oh, continue. Teimlo allan mynd. Oh no. Ooh, lag. Mae'n slyglo am yma. Ooh. What do you want, little man? Nothing to ask me. I want the flippers. Yes. Yay! You bought Sarah's flippers. With these, you should be able to swim even in deep water. Okay. I gadael mynd fyny. Okay. I gadael mynd fyny waterfalls.
Kom i fyny hwnna hefyd. Oh my god, os dwi'n talu fath yma, be dwi'n mynd i golli? Yes! O, dwi'n gwybod rhywbeth specific na do. Yes. Yes! Be dwi'n gwybod well? One item. Okay, so dwi'n... O, be done. Whoa! Dwi'n lit yn y lle rang. Rhaid ddo. $20. Okay. Dwi'n mynd i fi yr un lle bob tro. Sut dwi'n gael hwnna? Be di mwy yma. Yey, na'r lluniau.
Ooh, ogof. Oh, hello. Soothe my aches away. Iawn ta, dwi yn... O, dyma do. Oeps, wat? Nee, net daar. Ja. Oeh. Maar we gaan timmer wat de progress. Lle ti'n da fi, lle ti'n da fi? Na. Os ydym yn fyny. Yn fyny hwn? Oce, dwi'n mynd i... Diolch i fan am hynna. Shock horror, dwi'n actually enjoyo fo. Os dwi'n y mwyd allan i orffen o fori. Dwi'n ei pyn o byth da. Mae'n hollol dibynol os di... hwn yn mynd i adael fi safio. Moment of truth. Ydy hwn efo... Yn cofio fo. Oce. Another moment of truth. Off. Nôl on. Os dwi'n gallu... mynd nôl... hwn... Super NES.
The Legend of Zelda? That's a Legend of Zelda. Legend. Please, please, please. Efo, ideal. Ti'n gael autosave on bod tro ddo, mae hynna bach yn annoying. Dwi'n cofio hynna. Efo. So ie, dych chi fawr. Welai chi, pwy welai chi? Ydw i. Yma. O. Na chi. Na chi. Okay. Hwn? Efo. Ideal, dych chi fawr. Welai chi, pwy welai chi?